Yesu Kristo nashime cyane bakunze ijambo ry'Imana hano bigenesa ashoboye ndarakije muri Imana bane namwe ineza y'ijuru yo ku buzima bwanyu nkomeje kubipfuriza inondwi ya Pasika ikomeze kubabera ingeziza aho tuko turaganira ku bushobozi n'ibitangaza byabaye mu rupfu rwa Yesu mu kuzuka mu kubambwa. Yesu nashime cyane, hari ibitangaza byabaye kandi ni ngomba kubimenya. Niyo mpamvu twagana bwa mbere ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, twavuze igice cya mbere twari igice cya kabiri. Ubu naho tugiye kurabira hamwe ibidasanzwe byabaye ku isaha y'icenda Yesu amaze gupfa canke Yesu acikanye. Murabizi ko Yesu bamwambye ku munsi wa gatanu isaha y'icenda guhera isaha 6 Yesu ari ku musaraba, isaha y'icenda Yesu aracikana. Tugiye kurabira hamwe yo kubitangaza byabaye uwo mwanya Yesu acikana, ibitangaza byabaye Yesu acikana. Imana nishime cyane kazi zo kuraba n'isobanuro y'ibyo bitangaza byabaye amuri Imana bane namwe. Revera ndayiregije yatora agukunda kana kwipfuriza ineza y'Imana. Ibidasanzwe byabaye ku isaha y'icenda Yesu acikana cyane Yesu amaze gutanga cyane Yesu amaze gupfa, bitewe nuko usha kubisobanukirwa. Yesu nashime cyane ndakuramukije aho uri hose, Imana iduhane umugisha. Yesu nashime cyane. Isaha y'icenda ni igihe gikomeye cyane kuko ariho Yesu yasohoye ubuzima bwiwe ku musaraba. Icyo gihe ibintu byinshi bidasanzwe byaciye biba byerekana ububasha bw'Imana. Imana nishime cyane, haleluya. Icyambere cyabaye nk'igitangaza bidasanzwe Yesu amaze gucikana, umwijima wuzuye isi yose. Umwijima cyane kugira kabiri bwabaye mu isi yose yari nk'amasaha 3 kuva isaha ya 6 gushika isaha y'icenda. Habaye ugira kabiri bukomeye, habaye umwijima. Mbega bino rero byasobanura iki? Bwana Yesu asifiwe. Mu gitabo cya Matayo 27 umurongo wa 45 avuga ngo uhereye ku isaha ya 6 umwijima uba ku gihugu cyose gushitsa ku isaha y'icenda. Imana nishime cyane. Insikuru cyabaye byerekanye akababaro gakomeye n'urubanza rw'icyaha. Isi yariko iratanga ikimenyetso ko hari ikintu gikomeye kiriko kiraba. Imana nishime cyane. Isi yariko yerekana ko hari ikintu kiraba mu isi kidasanzwe. Turabona ko habaye ubwira kabiri, isi yose ubwira kabiri bwari bukomeye cyane, haleluya. Bwari bumeze nk'ikintu umenga wofata. Imana nishime cyane. Kabiri, Yesu yarasemereye n'ijwi rirenga. Yesu agomba gucikana yabanje gusemera n'ijwi rirenga cyane. Yesu yarasemereye n'ijwi rirenga, yavuze amajambo akomeye cyane ku musaraba. Mu gitabo cya Matayo 27:46 turavuga ngo Eli Eli lama sabakthani, bisobanura ngo mana yanje ni kuki wantaye. Isobanuro y'iryo jambo, Yesu yari yikoreye ibyaha byacu, yiyumva nk'utandukanijwe n'Imana kubera icyaha cyanje nawe. Imana idufashe cyane nshuti mukundwa, gerageza wirinde cyane gisa nacyo, ntusubize Yesu ku musaraba. Bwana Yesu asifiwe. Gatatu, igihuzu cyari gikingiye ahera cyatabutsemo kabiri. Yesu ashime cyane. Igihuzu cyangwa umwenda, igihuzu cyari gikinze ahera cyatabutsemo kabiri. Yesu ashime cyane. Hano mu gitabo cya Matayo 27 umurongo wa 51 haravuga ngo igihuzu gikingira ahera cyane kurusengero gitantamukamwo kabiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi. Isi iratigita, ibitangara birasaduka. Imana nishime cyane. Ibisobanuro byo gutabukamo kw'icyo gihuzu cyakingira ahera. Usigura gato ahera hari ahantu yinjira umuherezi rimwe mu mwaka, naho yahinjira aboshwe iminyororo yaba ajyanye impongano canke agiye gusaba imbabazi z'abantu bose. Ahumva kandi n'icyo gihe ibyaha ntibyahanirwa burundu. Yashime cyane. Ibyaha byarafukwa. Rero umuherezi mukuru yinjira ahera rimwe mu mwaka, naho yinjira aboshe iminyororo ku maguru, kuko
nawe yinjiyemo yakoze ibyaha atihanye arapfirayo. Amaze gupfirayo rero nta muntu yafite uburenganzira bwo kumusanga aho hantu bamukure, byasaba ko baca bakwega wa munyoro bakamukura hera. Rero icyabaye gikomeye cyane, Yesu amaze gucikana cya gihuzu cyari gikiriza hera kugira ngo abantu ntibajye kwisabira imbabazi bigishikiriye. Icyo gihuzu cyatabutsemo kubiri. Imana nishime cyane. Rero icyo gisobanuro nyamukuru, inzira yo kwegera Imana yaruguruwe. Nta kintu gikenewe kandi gutandukanya n'Imana. Yesu nashime cyane. Inzira yo kwinjira hera yo kwinjira ku Mana yaruguruwe, nawe ihinjiremwo. Igihuzu cyari cyashyizweho n'abantu cyadukingira gushikaho Imana iri cyatabutsemo kubiri. Yesu nashime cyane. Haleluya. Imana iguha n'umugisha. Ikindi kintu cya kane cyaba Yesu amaze gucikana, isi yaranyiganyije cyane. Yesu nashime cyane. Habaye ikintu bita nyamugigima ikomeye cyane. Haciye haba nyamugigima ikomeye cyane. Mu gitabo cy'Amatayo 27 umurongo wa 51 haravuga ngo isi iranyiganyiga, ibitandara birasaduka, ibitandara cyangwa ibitare byarasadutse. Imana nishime cyane. Insiguro cyo bisobanura ibiremwa byose byari byerekanye ko umwana w'Imana apfuye. Ni ikimenyetso cy'ububasha bw'Imana. Imana nishime cyane. Hariho Yesu nashime cyane. Usanzwe ibimenyetso byabaye kuri Yesu Kristo nibyo bimenyetso bikunze kuba nk'iyo umwami akomeye yatanze. Yesu nashime cyane. Amahoro Imana abane namwe. Yesu nashime cyane. Gatanu, abapfuye barazutse. Abantu bamwe bari bapfuye barazutse. Yesu amaze gutanga nyamugigima umaze kuba, ibitandara imva z'abera zarugurutse. Mu gitabo cy'Amatayo nyene 27 umurongo wa 52 kugeza 53 aravuga ngo imva ziruguruka, imibyimba myinshi y'abera bari barasinziriye irazungwa, bava mu mva amaze kuzuka bashika mu gisagara cyera babonekera benshi. Imana nishime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Iyo nyamugigima isi maze gutigita, hariho imva zabamwe zugurutse bagakora mu Mwami Yesu. Insobanuro, urupfu rwatanguye gutsindwa. Izuka rya Yesu ryari ritanguye kwigaragaza. Imana nishime cyane. Imva abo gupfu na kuzimu bari bafashe. Haleluya. Nakwibira ibanga hano Yesu urabizi yuko amaze gucikana yari aragenda ikuzimu, afata urupfu na kuzimu. Bazi ko yamaze iminsi 3 atarazuka, ariko yaka urufunguzo uwo mugwanizi. Yesu nashime cyane. Insiguro, urupfu rwatangiye gutsindwa, izuka ry'abera ryari ritanguye kwigaragaza. Imana nishime cyane. Gatandatu, umusirikare aremera Yesu. Turabona umusirikare ko yemeye Yesu. Haleluya. Waracungire Yesu, yavuze ko ari umwana w'Imana. Ati n'ukuri yari umwana w'Imana, naho twamwishe, naho twamufashe nabi, n'ukuri yari umwana w'Imana. Imana nishime cyane. Igitabo cy'Amatayo 27 umurongo wa 54 ukabivuga ngo ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Imana nishime cyane. Insiguro, n'abatari abizera babonye ukuri, ububasha bwa Yesu bwagaragaje. Imana nishime cyane. Ibi byari ibitangaza hafi 6 byabaye Yesu amaze gucikana. Yesu nashime cyane. Ndakwifuje ibintu bitangaza bibe ubuzima bwawe. Umwanzuro, ibyo byose byerekanye ko Yesu yapfiye ibyaha byacu. Inzira yo kujya ku Mana yuguruwe. Urupfu rwatanguye gutsindwa. Isi ibi ntabwo ari inkuru y'umukundo, ntabwo ari inkuru, ariko ni ububasha kandi n'ubushobozi bwotuma ukizwa. Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke. Niko nakuganira ibitangaza byabaye Yesu amaze gucikana. Amahoro Imana abane namwe. Imana ibagirire neza. Imana ikomeze kubiyereka, mukomeze kwakira no kunezererwa ubushobozi n'ububasha bwa Pasika. Yesu yarazutse, ntakiri mu mva, ubu ni muzima, kandi ushobora kuba utaramwizera n'ubu biracyashoboka. Haleluya. Yesu aracyateze ibiganza by'imbabazi, aracicaye iburyo bw'Imana Data. Ushobora kuba utaramwakira, nagufasha yose yitwa ati ngo Umwami Yesu
guhera ino saha ndakwakiriye, ingo umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Izina ryanje urikure mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Amina. Imana iguhe umugisha, Imana ikwiyereke.